蒙古高原的气候变迁影响真厉害，即马因暖化速度是紧全世界近要3倍。去年阁发生将近半世纪以来落大雪落出灾情，伫咧遮的畜牧业大受影响，损失是3成至4成，所以已经有袂少人考虑要搬厝，要搬去城市住，要追求更较稳定的生活。在一大片的草原，放饲种生是真侪蒙古人平常时的日子。不过，去年冬天发生近半世纪上严重的所在，虽然已经过去1年，依然互当地牧民影响真深。өнгөрдөг өвлөрөөсөө жилээс илүү хүнд өвөл боллоо. Манайх чинь 4 амбултай. За 100-аад ямаа нэг 50-50 тонн болсон 3 өхөр хорогдсон. Нийлээд нэг 20 сая төгрөг. 2023年底到2024年初，规个蒙古高原拢真寒，简单还会记得，迄时阵日时只有零下32度，暗时甚至降到零下42度。伊个厝饲280只的精生，只有2只活落来。蒙古全国有700万只的精生安尼死亡，占总数超过1成。Байгалийн цас унангууд аяараа хоол нь багасаад ирэхээр мал чинь турж эхлэн эргэж хүчээ алдагддаг. Тэр чинь нэг дорж өгчих юм биш. Тэгээд доотлын баг жижигээс даарж бэрж байна. Хоолгүй болохоор хоолгүй мал их даархан амархан биерхэн амар. 根据联合国统计，这种极端气候灾难已经差不多每10年才发生1摆，不过过去10年已经发生过6摆。长期过度放饲造成草原沙漠化，不过气候变迁和情形更较严重，加上每年热天酷寒，也让牧民无法度准备打草，储备动物过冬。 Compared to other countries, Mongolia is considered very, very vulnerable to climate change effects. Over the last 80 years, Mongolia's average temperature has reached increased by 2.5 degrees Celsius, so which is at least 3 times than the global average. 气候变迁和放饲愈来愈困难，真侪家庭被迫搬走。虽然目前依然有1/4的蒙古人依然过游牧生活，不过最近10几年已经有数十万人离开草原，搬到都市住。有牧民承认，若损失更较侪经济，也可能考虑搬厝，因为住伫都市囡仔用受更较好的教育。公司新闻陈伟仁报道。